Tamo gdje mostovi spajaju rastavljene, gdje sahat kula 12 otkucava, gdje se zaljubljeni šetaju pored Ljubovića, gdje sunce našeg grada vječno sja, tamo su časni ljudi, ozareno lice, slobodne Crne Gore i Podgorice! Na mladost možete udariti, mladost možete uvrijediti, na mladost možete jurišati, ali kad vas mladost pobijedi, kad vas mladost porazi, kad vam mladost zada udarac, kad vam kaže jedno veliko stop, onda će sve vaše kule, banke i klanovi početi da se raspadaju kao kule od karata. Zasijaće najljepša majska zora, jer će mladost uzeti baklju slobode, slobode koja će osloboditi svaku stopu, svaki most, svaku rijeku, svaku obalu i svaku ljutu stopu naše zemlje svete crnogorske. U Crnoj Gori nisu ugroženi ni Srbi, ni Crnogorci, ni Albanci, ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni ostali. Ugroženi su svi koji su protiv DPS-a. Ugroženi su u njihovom neofašizmu kojeg plasiraju svakodnevno. U Crnoj Gori, zamislite, jedan Migo pomisli da je Figo, jedan Ivan pomisli da je divan, a onda shvati bahati Mugi da lako može postati drugi, a shvatit će i Milo da je dosta bilo i da ga je vrijeme pregazilo. Nije umijeće i nije pamet mrziti, svađati i dijeliti. Za to ne treba ni škola ni obraz. Umijeće, pamet i patriotizam je voljeti, spajati i širiti ljubav. To se pamti, to se broji, tako se piše istorija, tako se pobjeđuje, tako se prkosi, tako se vlada, tako se vodi i gradi država, tako se nosi ponosno ime naše Crne Gore, naše svetinje, naše domovine i jedine naše otadžbine za koju dajemo sve, a koju ne dajemo ni za šta na ovom bijelom svijetu. Vizija naše Crne Gore nije da rušimo. Vizija naše Crne Gore je da gradimo. Vizija naše Crne Gore je da otvaramo nova radna mjesta. Da imamo evropski životni standard. Da imamo veće plate i penzije. Da zapošljavamo ljude. Da zadržavamo omladinu. Da imamo profesionalne i slobodne institucije. To je vizija naše Crne Gore. Zato, dragi prijatelji, moramo shvatiti da možemo, hoćemo i moramo. Ne smijemo da ostanemo kući. Moramo da pohrlimo na birališta. Velika izlaznost ruši Demokratsku partiju socijalista. Nisu oni, upamtite, nikakva mašinerija. Oni su obična skalamerija, politička olupina. Raštimovani kriminalni orkestar koji izvodi posljednji čin u operi zvanoj Šverceri s onoga svijeta. Nas je rodila jedna majka nas je othranila, zato ne dirajte naše majke, ne udarajte na majke. Bez majke nema slobode, bez majke nema porodice, nema rađanja, nema napretka, nema djece, a bez djece nema Podgorice. Zato su tu večeras i moja majka, i Dritanova majka, i naše braće, sestre i roditelji. Zato su zajedno večeras i Fadila i Vesna, i Selma i Draga, i Dritan i Aleksa, i Miloš i Džanan. Oni su simbol nezavisne i suverene Crne Gore. Mi živimo za evropsku Podgoricu i za evropsku Crnu Goru.
i idemo zajedno do velike pobjede, do slobodne Podgorice i do slobodne Crne Gore. Živjeli! Mali su naši životi, ali je velika i vječna Crna Gora i život za Crnu Goru i mladost za budućnost naše djece i srce za sve vas i svakog od vas. Živjeli ljudi za 21. vijek, živjela naša kolijevka Podgorica, živjela naša majka Crna Gora. Srećna nam Bože! Zato ljudi za 21. vijek.